Hale perlok kani ketika si ke besuk ke basmen na ke bentai jong si barkhot na ke bentai jong iwe pe iwe kamtan de si perlok si betai kani ke channel ke jonga bentai ke si ke de ke si ke basmen stam bat ke de ke si ke bes ba nak bentai jong ni ha kani ke kuat nak ke iya si ya kani ke school kamtan kani pom ta ke de ke si lani ke de ke kuat jong kani ke school ha ke ba kami betul ke penong kami ke annual day nak kemta jong si narit nak kemta jong si lower primary school hapo jong kami ke Saint Red secondary school Madan Maroy tem tang sapen iya pi ya ke bita ke bapher ni kong chua bang sapek ya kami ke video lani chua bang sapek ya kami ke annual day nanti iya pi ya ki jaka ki bapher pada ke school hapo jong kami ke video di kata school lower primary school ha ke baki knaret di kena primary isong ha kami ke school kami ne kadai ke jaka shed kadai ke jaka shed na ke benta jong ki knarit na ke benta jong ki kena school ne kadai ke jaka shed na ke benta ke midday meal na ke benta jong ki knarit pinong shed ha kami ke jaka bat anda ki landet pisa ai ya kajing pam midday meal nak minta jong ki knarit sai kini ki kena school angne minta ki lakbang ban yen assembly lani ki lakbang ban pendek ya ulang na ke minta ka assembly namar baswa ba ka school kan sedang ke bamut ki haban ya ship minta swa hapo jong ka assembly mentendit biang hapo jong ka assembly nang tapade bisa sedang ya ka school ke jongki menta hangne nge kendu i principal bat yang saal kidai principal ini idai principal sister principal hapo jong kanika Saint Red secondary school. Hello sister, hi, how are you? Hi. This is my channel. Channel, Yes, YouTube channel. Yes, so now at what time will you start? 10 o'clock we will begin. 10 o'clock. Okay. Can you say something? Me? Start. I am happy very much to conduct this annual day in our school with the small kids. The children are also excited with that preparation. So soon it is going to begin at 10 o'clock. So I am happy to invite everybody. Okay, thank you sister. Kami dari kelas penyampaian IEP ini di kena kelas hapo jong kami ka kamera kelas. Okay. Thank you sedang. Samanta kami klimat kebentar hamla bantu ilut ya di kamera kelas. Andre tangkap dokatnya di bangala bantu IEP dan sampai IEP. Mentang yoi kani ke school hang mensua kani ke school ke barang guna ba handrai mentah kani slip map kani ke school ke aku step ba nadu bawan chimpi kita hapo jo kani ke school mentah kani ke school ke aku step ba tenang ingat kan banang ni sekmat kani ke school kan sanang kiu bat kena school ru kin sayo shibun kiju mentoy hapo jo kani ke chinang lemba ke jingbon jong kani ke school Saint Hubert hapo jong kani ke chinang.
kanika di senarit di sedang ya ka tambri kenyuci ada nangsa di saya lek pat syakawai ka jeka lani syakawai ka hall na kabenta ka program kejungki Sementara guys akan kita potong sayo ya akan kita annual program na kabenta jungki unit senarit dengan seperti ya ke program kabadai hapo jong kahol na kabenta ke program ke jong kini di senarit dengan seperti si Halo guys, sementara nggak apa ya kan nih jika niyo ini kini kenari dan ini gila alun cika, but kadang deh kabar. Nah kemudian program kejengsi pada minta yarun hapo ngatakan hapo ya di program kibat hair nang nih sekmat anda kan nih program kelas sedang. Oke.